Kani kadega Bethany TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fire brigade shillong. Hadian balakhang shua shipor da ka sorkari ka waini ki chika sumar ka ba Nongpoh kata ka Bethany Hospital Outreach. Kata shisngi hadian bau doktor barangba jongani ka hospital ubadai ru utrai. Ulangat hau knyang jengpang COVID-19 bat klat no sendan nakani ka perthai. Kibor punya jong sarkar kila pelat no ya Baroh kitu ki Sahkut hakani ke caka ajing sumar nadu balakhang ka kata nadu kinong pang kinong apang bat kumju kinong trei jong kani ke caka sumar ha ka jekran bat kinong pathai khobor ha ka arpsan trek mutabna ya yong arajar arpo ka deputy commissioner jong kari boy district ka kong RM korba kala pente bahadian blada ban buat kat kum ki kendon an ya Baroh kitu ki ba Sahkut hakani ke caka sumar la pelat no bakini Phai no shala ki jong Ïing. Hakacu kapon nakaliang ke deputy commissioner jong karib hoi kala kerparu nadu yaki nong ilam snong bat kumju yaki paj ba nong snong ba kem dai ban paj iben dan ne paj mat dong yaki haba kilit pha shala ki snong handai ki ban ai men siam yaki dan kini ban on ba menta kitu kiba ni bu ha Bethany Baroh sekatan nadu ha kasni khat sautere nadu kata kasni ke bon ki kiba na put ya katu ka quarantine period ki khat sausni nila Pyllait iki bani Phai sedaya ke hak beri kan mungkin tepat di Nongpoh bagian bisa ini ki para nasional juga dan Phai sedaya juga bagi mendapat nomor kata bajing ubah mana bagi dewan pe ibannya ki dewan hak ni ekor ketika nasi beri dan ya ibu bagi ya pe kinum dewan pada bagi sang senang pada mo kata koi kata hindi kada kila koi sini yang kencang berkoi kesna hendai kin dam sa hi hai sa kat saus ni mo kira hendai kin kencang ni kat saus ni bagian kata kami orang kata social distancing kin ya sa citar ini baik kin hendai kan ya tak tak kerja bagian hendai tak ban kin mau ban room di juti bagi pengabar hai ya gitu kita lak ban mi siapa bagi dia banyak melihat ban sakti man kapo dada di korban dada di kuatan smart di ban sakti dada jerho di ban tap dia lagi kita ban jerho orang yang terpeng dia ban jerho berarti dan yang orang ban Pyllait untuk nama dada Pyllait ini dan pasti isma pembahas semua bahas mengenai bagaimana follow kita social distancing hand wash mat sakti ban jerho di ban tap kita sentuh jaki kita di Leit kita ngidin kan mau even hadin ngin dala adab ya kan ka covid ro ngidin kan ni dia reform yang jeni nang syakmat ngin hak dia mendin ka mau